Evo nas u još jednom videu sa još jednim super receptom. Večeras ćemo pokazati najbolji recept za puru ili palentu. Za ovaj super recept potrebno je 1 litar vode, pavlaka, putar, kajmak, so, palenta i bijeli luk. Dok čekamo da voda provri, mi ćemo u jednoj zdjelici rastopiti putar i dodati bijeli luk i dodati isitnjeni bijeli luk, zatim ćemo dodati malo kajmaka i još ćemo dodati pavlaku. Sada sve ovo moramo promiješati, sačekati da se istopi i onda ćemo maknuti sa šporata dok ne pripremimo palentu. Kada voda provri postepeno ćemo dodavati palentu. Dok dodajemo palentu moramo stalno miješati da ne bi došlo do buđice. Puru ili palentu ćemo kuvati oko 10 minuta na srednjoj temperaturi uz konstantno miješanje. Kada je palenta gotova, krenut ćemo za serviranje. Prvo ćemo dodati pripremljenu masnoću koju smo već spremili. Pura ili palenta su spremni za jelo.